Benunas tadi rasa boleh penugrahan yang menali Aku matian ya, dia. Anu kan kabarnya kan oke gitu kan. Nah, kerasin ini. Gila ya. Tanda sampai siap. Biasa. Iya, waduh. Điều xem gì đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Suryan titiang radong titiang sareng sami durung tiang matur gugarayan titiang ngadoran pangastung karo panyalimat Om Swastiastu. Nangis non titiang sareng sami pencinta celonarang lover sanes sampun rawuh riki ring setra pasaan titiang ngadoran sukses mopeng banget ring semedon ngerawuhin sampun babdi suksemo titiang saking sangar canging mas wali ngadraya rikenyekan rikenyekan ide betara kewintenan puja wali rikiring kayangan Prajapati wastan titiang kapuk titiang saking keramitan Banyarwani ngadrana ayahan riki dumana wade ngemolehan karahayuan kahajengan kenten taler titiang ngiring adon titiang surya titiang suryan titiang sani makin menengring Kediri aduh kewentenan celonarang nih sani makin niki medaging watang-watangan niki boye jaruk niki boye bangke niki wantah watang-watangan dedaging bah bangun calonarang boye titiang meriki nasiin segara minaban titiang sementon titiang sareng sami sampun nguning tidak kala winten telonarang medaging watang-watangan niki titiang dan akeh matur niki sampun jam 2:30 miriban akeh titiang unang liak sampun kepekan ngeten nggih semeton titiang sareng sami sane uning pengliakan anesti aloh nerang janau pengliakan menmeli keturunan benunas kadirasa boleh penugrahan yang betari yen sampun singsal yen sampun ngiwa kekelaran dani titiang purun ngatak sejebak bumi tabanan mai liak pasekan dekedan liak di Malkangin liak di Pandai dekedan liak di Subamio Kelong kadirasa liak sejebak adat kota mai liak niki watangan titiang niki na istri mewaste baby saking mengui makin meneng ring hubung durus pintonin kadirasa ngenik ngelah raramu ririh ngeliak ngelah kurung ririh ngeliak yen sampun iwo yen sampun singsal pemargine lurus niki watangan istri titiang pintonin yen kadirasa bersemengan niki dan kayun mangkin sugro titiang tukang undang saking Banyarwani Keramitan wastan titiang kapuk ben pidaja saya misi tempo rerak titiang ke Keramitan panten irdon panten pocol semeton titiang mal nganti meli pengliakan melajang liak yen subuh angon nyakitin anak sing lapelih nyakitin pisagane sing lapelih pocol melajah sastra yen sampun sastra ngiwo angin malih pisan liak sejebak adat kota tekedan liak di Keramitan liak sejabak bumi tabanan mai liak dan kayon watang titiang bangaya kulai di benar saling melingkir kiring kayangan Prajapati titiang wastan kapuk rereh titiang ke Banjarwani rereh titiang ke Keramitan umah tiang dajan balai Banyarwani pangdan paling yenu paling WA tiang nanunas Google Map dados abon nge yen dan nama Banjarwani pekan Keramit menang kelot benden patung nak lingsir di pempat na niko menengkau dajan balai Banjar rumah tiang kan misi tempo lemah nih petangnya durusan titiang 24 jam di rumah
Nggih, non didang sareng sami wadah sapunika didang presida ngayah ngendaran ritat kala pengunangan telunarang ritat mlangkin. Yen wonten didang iwang matur, iwang tiang melaksana dan ngah ring angga semedon didang sareng sami didang nunas geng ngapura. Pina kawasan ing ngatur didang sinep didang nduk Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Amal. Đi. Cầm lắm jangan lagi gitu ya. Daun dulu. Tekan biasa. Ulung nyunak jangan ulung. Majang ring semedon sana nyarangin watangan urusan mriki nampak-nampakin semedon sana nyarangin watangan urusan nampak-nampakin mapan watangan jagi ke Kal Nauha dikirim dingin. Masuk. Kejo min umi paling melah jadi sih paksing umi paksing pernah saya alih-alih kita masuk Sampai DP barang ini nak sampai ini jangan ini. Buang meter jadi gini kenapa ini? matur tun kakek kita lagi Jawa kale sampunaya Micil sira seribu pati lurus medal palung coklat lurus medal Jalan bumi itu kawibawan itu lurus ratu lurus ada lurus boleh Ada masukkan agung. sirup beri surup sirup sangyong dewang Nurasitari Korapatir Sirah Kalian Pati Ida Bukali Atagatin Kanang Dasina Muda Ini lurus ratu medal ratu Wapan
mangke bebera yang menceliat temore wonten kanang. Sopo menali? Wati gelap Dumar pengerandu Raja menali Gumataliat tukat ini kanang pelitiwi talia. Halo, sapa medal palungguh cokol Gusti Pati. Benar, Jod. Mau jalan kadiraso jaga pada waktu Panruk madat kumiten depan. Apa? Tidak Payu wakasih Lintang terang ganuk Muang Surya Tuandalah. Ayo gelis ratu. Dia cerah ke sayang Puki cema ketiga. Ciciang Raya nunana pariat nalari Sapa minjan maka siri tuati. Siang dan duduk siago giring sama Suaka sana minjan. Tuang mana pada